ba buiwa khabane ge ya le amara ngape ka jeno sale samagana modimo se wa sentseng ga sonyene ya solution programs me ba buiwa ka teng he ge ya la tseba ka mehla yohle ha ka jeno ha ke mo ga mo gutwa ka tanda mo gutwa so wa tikela pela ka mona ade mo gut da te ko patla me se ba buhi ba utwa ate o teng ka jeno ade mo gut le se ba buhi tate ka mo ga mo ge thapele bulang tate Yana. ade mo gut le go o ba le medisa tate hle ba utwa o teng tate Ke dumedisa babui mona kanaleng ya Sesotho sa mone ke le moruti Thapelo Mashobati wa moefang kgedi ka lebitso la Jesu bahalaledi kgotsong. amen 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 ai wa katang he ke kopa hle ke go potsa fela gore ha sa ka YouTube Facebook page me hle go pa fela hohle mo teng he ga ngwana kopa ya thapelo ha ba e teng ka po ha ba wa ikholetse ba di teng ga se ga jeno ka dingwana hona teng mono me ka o shoro hle ke kopa gore ke thapelo e bulang hana jwale ntate mo guti a tsaba tswela pele ba buiwa ka tehang ade mo guti ke kopa ga pele ade mo ge re boa hanga pete ka tate ona ga jeno ate o file monyetla da ke dileng hanga pete ona go tswa ate modimo ate mo tanga da ona kena ka jeno o mo supia da ona ga tlo bua gona tate ka ntsho ate modimo go pata gona hle mo thuse wa tate mo pata madi ya go ya ate modimo ona da ona mo fema mantswe a ona da ona a ira da ona ka tla ga hloka da ona ona jo ate modimo mme ate mantswe da ona a ka utlwa da ona ga thuse gore ge se ba utlwi fela empa ge phele wa tla ntse ate modimo da ona ga swa ka jeno ate ge be go ya da ona gore o e thusa da ona e tsitse o fya ga phele ke telo ate modimo ba ba bui bohle ho tsoma ate da ona ba o kula da ona thusa wa fola ate modimo da ona ba matshwenyeng ka da ona ka o fapa da ona hle go patana wa fa tsholo gona ka o fa ate modimo ona a ke se mona ga ga pela amen Amen. ale motho ke go mangate ha de go tswela pele nna ka tla khutla ha re ya marketello ya le wanda Ke past ke khutle at what time? Ke ya lebohang jwalo ka se re dumedisitse re ke kopa ke bole ke tswele pele mosebetsing wa rona letsatsing la kajeno le entsweng ke morena. Re tlo sheba tshebetso eo re etsetswang ke lehodimo, mme sena re tlo se sheba re ipapisitse le pitso ya monna ya neng a bitswa Petrus. Mme sehlooho sa rona ditabeng tsa kajeno se re o bona mopholosi o le hokae? O bona mopholosi o le hokae? E re ka ha se re rapetse kgaolong ya 5 buka ke ya Luka, ke se ke tswela pele ho bala. Ka tsatsi le leng bongata bo ne bo hatella ho utlwa lentswe la Modimo. O ne a eme lebopong la letsha la Genesarethe. Temana bobedi a bona dikepana tse 2 tse emeng haufi le lebopo. Batshwasi ba tsile ho tsona ba hlatswa matoa a bona. A kena ho se seng e leng sa Simone, a mo rapela hore a se suthise
hanyenyane lebopong, ya ba o dula sekepaneng a ruta matshwele. Ha a qetile ho bua, a re ho Simone, se sisetsa kweetseng, mme le akgele matloa a lona le tshwase. Empa Simone a araba, a re ho yena, monghadi, re hlotse bosiu bohle re sebetsa, mme ha re a ka ra tshwatsa letho. Le ha ho le jwalo, ekare re ka tshwaya mantswe ana. Le ha ho le jwalo, ka polelo ya hao, ke tla akgela letloa. Ha ba entse jwalo, ba tshwasa bongata bo boholo ba dihlapi, letloa la ba la kgaoha, ba hwehla balekane ba bona ba sekepaneng se seng hore ba tle ho thusa. Ya ba ba tlatsa dikepana tse pedi tseo tsa batla diteba. Simone Petrus itse ha a bona hoo, a itihela maotong a Jesu, a re, Morena, tloha ho nna, hobane ke monna wa moetsading. Ya borobong temana, a rialo ka hobane tshwaso ya dihlapi e ne mo makaditse, le bohle ba nang le yena. Ha eba jwalo le ho bara ba Sebetia, Jakobo le Johane, balekane ba Simone. Jesu a re ho Simone, se tshabe, ho tloha jwale o tla ba motshwasi wa batho. Ke temana o qetele re bala. Ha ba buseditse dikepana lebopong, ba tlohela tsohle, ba mo latela. O bona mopholosi o le hokae? Petroseng o bone mopholosi a ne a ile a ba mosebetsing wa bophelo o bileng e seng le tlolo ya molao. E ne e le motshwatsi wa dihlapi. Hoseng tshwele le tlile ho tla reka fresh fishes from the sea. E le hore ba bang ba matshwele a neng a tlile, e ka ba nna ya ba e ne le kgathatso ho Petrus. Ebe ke tlo etsa jwang ha ho sena letho? Ka nna bona sa nkile ditjhelete tsa ba bang, ka ho ba tshepisa hore hosasa ke tla lefa tse fresh. Ha ke na le kgang. Empa Bebele e re Jesu a tadima tshweleng ha a le lebopong, a be a kena sekepaneng sa Petrus. Kwana jwalo ka Mojota, o kene sekepaneng ka fahleho se edileng, se mosa, se mohau, se senang bomenemene le ha e le bolotsana, se tletseng kutlwelo bohloko le tlhokomelo, e nang le tsotello e sa belaetseng. Ke lebaka lena re sa boneng a re ho Petrus, ke kopa ho kena sekepaneng. A mpa a kena sekepaneng, a mo tadima. Simone ha a mmona, Jesu a re, a ko se ise pejana mane, ke bue le matshwele. Moratuwa, di ngata dintho tse re di etsang bophelong, e se hobane re etsa ntho tse mpe. Ke boletse Petrus e ne le motshwasi wa dihlapi, a etsa mosebetsi o phedisang tikoloho ya habo, lapa la hae le lelapa la habo, metswalle le ba e ka nnang ya bane ba sena setswalle ho yena, ba mpa ba itlhokela ditlhapi tseo a di rekisang. Ka lebaka lena, ke hona maemong ana moo mopholosi e reng Bebele
ha se a qetile ho ruta o kgutlela ho monga sekopana o re ho yena a ko sesisetse kwetseng o re setsebi sena o re re ka nna ra re e ne e le motshwasi wa maiphihlelo. Nna tseba mosebetsi ona le dinako tseo mosebetsi ona o nang le phaello e kgolo e leng bosiu. Bosiu bo mo latotse sealolo, bo mo hlapanyeditse hore ha o tsebe, hore ha o tsebe. Bona he, bo sa bosiu o le matloa fela. Wa tseba ho a etsahala le bophelong ba rona. Ba bang ba batho bo sa tjhe ha ho letho. Ngwaneso, re habile mafelo a kgwedi, re habile mafelo a beke, kapa re mafelong a beke ho isa mafelong a kgwedi. Empa tse re di entseng ha re bone moo re di isang teng. Ekare ha ona letho. Mona ho Petrus re a mo hlokomela ebile re a ithuta hore o ne a tseba lehlakore le leng la tshebetso ya bophelo. O ne a tseba lehlakore la botho la bophelo. O ne a tseba lehlakore la bophelo la botshwasi. Until hosaseng hwa tsatsi leo o kopane le monga lewatle, monga ditlhapi, monga bareki, monga letshwele, monga batho, mopholosi wa batho. Empa se re ithutang sona hothwe ha sa rutile matshelo a sa bolelletse le Petrus a se a itse ka polelo ya hao ke tla kgela. Ho na le dintho tse hlokang tumelo bophelong ba hao hore o akgele kgodiseho ya tumelo moo ho seng ho se letho le ka fumanehang. Maphelong a rona re na le tse ngata tse seng re sa di fumane. E ka ba thabo e lahletse ba bangata, e ka ba tshepo wa tseba e lahletse ba bangata. Lerato ngwaneso le wetse bodibeng, o leka ho le tshwasa ha le sa kgutla, o le batla ka nyaope ha le kgutle, o le batla ka marijwana ha le kgutle, o le batla ka dinyatsi ha le kgutle, o le batla ka bomenemene, bobodu, bo kgamang le bohlodu, o bo batla ka bokhintsa, o bo batla ka ho kgaoletsa, o bo batla ka mefuta yohle ha le bo fumanehe. Bitso la Modimo le bona o bona mopholosi seng wa letsatsi la kajeno wena o le hokae. E re bebele Petrus o bone mopholosi a se nang letho, a fiela ka dintsi ha a bona bareki, a fiela ka dintsi ha a hopola ba neng a sa ba kolota, a fiela ka dintsi ngwaneso a mpa a na le karabo. Le a bona matlo a bana beso ha o letho. Ke teile ka lala ha re tshepeng mohlomong ho seng bona ke tla le nela, empa a kopana le mopholosi. Wa tseba ona sena letho ditlhapi jela, empa ona sena letho la pholoho ya moya wa hao. O bona mopholosi o le hokae. Ho sa seng hona e re bebele ha se a kgetse letloa dihlapi tse entsweng ke lentswe le neng le le tshimolohong e leng Jesu, letsha le ne ntse le bolokilwe ka botshepeng. Dihlapi mo neng di laetswe ke lona lentswe lena hore di nyeunye ka bongata bo sa lekang moneng le ho wena
e teng kgotso, e teng thabo, e teng poelano, e bo teng botshepehi bo kekeng ba fumaneha ka mokgwa ditsela tsa botho, empa o tla di fumana ka ditsela tsa batho, empa o tla fumana ka ditsela tsa Modimo, e seng ditsela tsa batho. Ke a o eletsa kajeno, o bona mopholosi o le hokae. Hlokomela, re tjena ka botho ba rona. Re kgutlela Bebeleng, o re Petrose, monghadi, re bile mona bosiu, ha o na letho. Le ha o le jwalo, ka polelo ya hao, ke akgela matlo ana, ke ne ke se ke a hlatswile, ho la bolela hore a se a letetse bosiu bo tlang, ke re le wena e ka nna ba o so hlatswitse tse ding tsa dintho hore mohlomong ka moso, empa Jesu o re kajeno akgela kwetseng ka polelo ya hao, e seng ka tsebo ya hao, ka polelo ya hao, e seng ka bohlale ba hao, ka polelo ya hao, e seng ka baka la metswalle. Petrus o na le metswalle, le yona e ne se na letho. Re na le metswalle, le yona ha e na letho. Sebakeng sa maphelo a rona, re kopana le mopholosi, re le hokae. Petrus o kopana le mopholosi a sena dihlapi. Petrus o kopana le mopholosi, temana ya mo hlalosa mokgahlelo wa bobedi wa Petrus. E re Bebeleng, Simone itse ha bona hoo a itiela maotong, a re, Morena, tloha ho nna, hobane ke monna wa moetsading. Wa tsana Petrus o re, one, sekepe seo ke leng ho sona ke sa moetsading. Tulo seo di seng ho sona ke sa moetsading. Plan tse neng di le kajeno ke tsa moetsading. Bokamoso bona bo le kajeno ke ba moetsading. Empa le wena se ke wa re mopholosi a suthe, mo dumelle a kene. Ha kene o tla tshwasa, empa tshwaso eo e tla o hloka le metswalle. E tle e fumane Jesu, eo mo fumaneng Jesu o re, se tshabe, ke tla o etsa ya tshwasang batho. Le wena tloho, se tshabe, ka moo leng ka teng Jesu wa o hloka hore a tla etse mosebetsi, a tlise bokamoso ba hao, a tla etse mosebetsi, a o kenyetse mekgwa ya bophelo, a tla etse mosebetsi, a fetole tsela ya hao, a itlise katlehong. Ya ho qetela, Petrus le metswalle ya hae ba se ba tshwasitse dihlangano ka dikepana tse pedi tseo Bebele e reng di batlile diteba. Empa Bebele e re ha se ba beile dihlangano lewatle, amin, le bopong, ba se ba qetile ho etsa satellite mekololo, ba qetile ntho yohle. E re Bebeleng ba di siile di le fresh, ba ratela Jesu. E re Jesu o ne a hloka banna ba sena letho, empa ke a o lemosa, Jesu o bitsitse Petrus ha a bitsa Johane, o bitsitse Petrus ha a bitsa Jakobo. Empa Bebele e re Petrus a hwehla balekane mmoho le yena. Nthuseng manna, hlapi di nkieditse. Nthuseng, tshwaso e tjena ke ya mohloka. Ha bona Jesu mokgahlelong wa bobedi, a sa fumane tsohle tse neng a di batla. A re Jesu, ho nna mo ke dibe ho tloha mo ke tswetsweng, ke dibe ho tloha mo ke yang, ke dibe le mo ke dutseng, ke dibe le ha ke nahana ka hlooho, ke dibe moo Jesu mona a leng teng. Morena, dibe tse ho motho ha di kopane le wena.
sutha tloha pelaka. Ke rata Jesu ha suthi o re tloho ke tla o etsa ya tshwasang batho. Petros mantswe a bua ho yena, empa Jakobo le Johanne le balekane mmoho le yena ba re ba sebedile ba sala Jesu ya bitsitseng Petros, le bona ba re ha re sa itheka morwalo, re mo sala morao. Le wena boemong bo o leng ho bona, Jesu o re o ka tshwasa batho ka lebaka la hobane wena o tshwasitswe pele. O fumana Jesu o le kae? Ha o le moetsadibeng jwalo ka Petros o hloka mopholosi. Le nna ke re ho wena se tshabe, ke tjho le ho nna re se tshabeng ha re mo lateleng, re tle re be ba tshwasang batho. Ena o tla re tshwasetsa bophelo bona. O sa entse mohlala ho Petros, o ba neile tse hlokwang ke bophelo, a boela ba bitsa hore ntate le ha ke na le tshwasisa batho, ebe ha le na seo le se jang. Ha ke na le tshwasisa batho, ebe ha le na seo le se aparang. Banna bana ba bone hore ha re sala Jesu, ntho ya pele o hlokometse ditlhoko tsa rona, o re neile tse neng re di hloka ka bongata bo fetang. Ke ba bangata ha kae ba o reng ha Kreste a ba hlohonolofatsa, ebe ha ba sa mo latela. O fumana Jesu o le hokae? Haeba o sebetse, ha re etse thapelo, o kopane le Jesu ya fetolang batho. Morena Jesu ke rona bana re kopana le wena hoseng ha kajeno, jwalo ka ha le ba bang ba ile ba kopana le wena hoseng ha letsatsi la bona, ba le lebopong mabakeng, empa ba re pshang le wena. Ya ba wena o ba neha efanyeng, ha o qetile o ba neha dijo, ha o qeta wa re ba o latela. Ba fetse ba o latetse le kajeno e teng epistola ya Jakobo, le kajeno evankhedi ya Johanne e teng, buka ya tshenolo e teng, le epistola tsa Johanne di teng. Petros epistola ya pele e teng, le epistola ya bobedi teng. Jakobo le yena epistola ya hae teng. Ngwaneso ya ratehileng, le wena ka mokgwa o tshwanang, Jesu enwa a ka ngola epistola ya hae bosebeletsing ba hao. Ha re tleng barating ho Jesu ya re fumanang re le banna ba baetsadile, re le barwetsana ba baetsadile, re le bahlankana ba baetsadile, re le di-CEO tsa baetsadile, Chief Financial Officers tsa baetsadile, bareri ba baetsadile, baruti ba baetsadile, baetapele ba baetsadile, banna le basadi ba baetsadile. Empa o re re se tshepe, re thuse, re hate matswalo a rona ka ho tla ho wena, hobane ho wena ho teng tsohle tseo re di hlokang. Esita le epistola o tla di ngola ha fela re o sala morao. Mahau a Morena rona Jesu Kriste, kopano le matshediso tsa matlamo ya ho hallang di etelle babohi bohle moo Jesu ba kopaneng le yena ba le hona teng. Se tshabeng mo lateleng, ha re mo lateleng, o na le tsohle sebakeng sa rona. Modimo a le hlohonolofatse. Amen. Ntate moruti re a leboha ntate ka molaetsa o ntate o matla haholo ka nnete, mme ke dumela hore babohi hohle moo teng ntate ba utlwile lentswe le la Modimo ka wena ntate, mme ka ho jwalo hle ka nnete re ka fela kgaso ya rona ntate e tla fella hona mona kajeno,
mme ke o lebohe moruti wa ka boteng ba kajeno. Ke lebohe babuhi ba bile bona tswa mane qalong le ba kenelleng hara nako mona ntse re tswela pele. Ke lemohile fela hore marangrang ana tsamaya a kgakgaoha mane moruti wa ka re sa bone mahlong. Jwale empa le ntse re utlwa le hle time eme o kgutle o tswele pele, empa hela le Modimo o tla taolo ntate, taba tsena di matleng a rona. Re leboha hore o thuse ho fihlela mona. Ba bua ka teng, ke la rata go nke monyetla wa leboha moifo ohle wa Sesotho Summer Programs. Nna ke le ena ka shekwana ke le molomo wa moifo jwalo. Ke le seiswa mokriti wa mpholle motho ye motona a sa jepeo kaofela e se ya dinonyana tsona di ja di iqete. Empa ke bontsha fela hore ke mong fela ke na le thapelo ya tete ke Mokwena ye motona moifi wa ha Kwantlane. Ke yena Mofokeng mono. Ke qetela ka motlokwa monna motlokwa o thwe ke Moriwa wa Lethapa le moradi wa Modimo o thwe ke Mema Mojela wa Selebaka. Bona moifo o tlammeng o ntso thusa hore he ba bua ka teng re nne re be le kgaso beke le beke. Moruta wa tshele kopana ntate, ke re Modimo a be le wena o tla kopana hape nako e tlang ha ebe kgotso. Ke a leboha ntate Morena a be le lona bo sebeletsing bona. Re ntse re le teng ho etsa fela tsa bohlanga. Re a le leboha. Amen. Amen.